Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ke tlo recapa Izingane Tempo mpilo sepitša ya go mmakhuma le gomme ga fihla a mmotša gore o tlo kgopela a thušo ka ge le gore o nyaka go surprise Lwantle ka birthday ya gagwe. Gomme mmakhuma lwa thabela seo gore ba nyaka go dira party ya Lwantle a re Bilo a founele a Bonkwe ba kgone go boledišana ka taba tša gore ba ka dira jwang. Maybe a Bonkwe o tla tla ka di-idea tše e leng gore ke tše di kaonana ka ge e le gore ke batho ba e leng gore ba lekana. A founela a Bonkwe a mmotša re well a Bonkwe a ke nyake gore o bolele taba ke tlo go botšang ka yone, ke nyake o surprise a Lwantle ka birthday ya gagwe re mo direle something se e leng gore se ke mo thabiša. Le venue ka re botša gore re ka ya kae and then a Bonkwe a re o a dumela go ka dira seo, ba ka nyaka di-champagne ba dira tše dingwenyana le yena o tla tla ka tšwanagana di-idea tše di e leng gore o tlo tla ka tšona. Gomme mmakhuma le wana pa re a bone go le bohlokwa gore ba reke dijo ba sepelele tšona ba ekwa o tlo order dijo for bona le di-champagne tše e leng gore ba di nyaka le keke e leng gore e tla be e nyakega for Lwantle. Ba napa ba kwana ka ona mokgwa ge ba fetša ba sepela ba ya gona mo e leng go venue e leng gore ba bookile gona ba swanetše gore ba ye go thaba gona. Ge ba le kwa ba boditše Mpumelelo gore a tle le Lwantle and then Mpilo o ba na le a Bonkwe le ba re ke mang Snare. Ge ba fihla ba le ba kgwetša e le gore ba gona ba mo surprise ke ga thabile ba dutše ka mo ba dula ka mokana gomme Lwantle a re yena a bone e le gore ntho le ba e dirileng mola ke ntho e kaone. Last year ba mo surprise-tše le this year ba mo surprise-tše a gone le ntho e different. Yena se a se nyakang o nyaka di-strippers banyana ba kae ba tle mola ge ba tlo ba serva mola di-waitress tšela a ba botšiša gore mandombazane a kae ke nyaka gore le re tlišetšeng banyana mo nna re tle re kgoneng go enjoya. Bo a Bonkwe ke ge ba maketse ba re Mpilo a re hao nna be ke sa tsebe gore o nyaka dilo tša mohuto a Snare a napa a re wena a Bonkwe wena Lwantle o ka re o swana le Mpumelelo tšeo di nyakantše ke tše e leng gore di dira ke Mpumelelo o ka re wena le Mpumelelo le tlo swana. Mpilo Lwantle a zanka nyaka go tseba a botša waitress le gore a mo tlišetše banyana ba tle ba kgone go tsela gore bona ke kgopela o nyakele banyana ba tle e sekgale ke ge banyana ba le ba etla ba bina ba thabile ba celebrate birthday ya Lwantle. Gomme Mpumelelo a napa re ke a boa ge a re wa boa a napa a ya go tla le girlfriend a gore girlfriend a go e be e se kgole be ile gona a napa ba tsebiša gore o ke Nosiphoqele ke lekgarebe le leng gore ke ratana le lona. Gomme ke ge a Bonkwe a maketše a nore a se tsebe gore a reng Mpilo le yena ke ge kore a le speechless a maketše. Snake yena be a se a makala ga kudu-kudu ka gobane hei ba šetše ba tseba gore Mpumelelo ke motho mo bjang ke motho le banyana. So ge a introduce Nosipho be ba no lebelela ke ge monna Lwantle le yena ke sure gore bjano re le nna nka be ke tlile le wa ka mola ke tsebe gore go tlo diragala mara mohlomongwe ka be e le gore a Mpumelelo o boletše le yena ba sa le mo tseleng gore ke tlo tliša Nosipho ke lekgarebe laka e no ba e le gore Lwantle a sešo a be ready gore a ka re tlišetša makgarebe ya gago ka gobane le yena o ikemišeditše go tsena ka gare ga Easy Tempo or Easy Tempo wa sa rata ebile wa se enjoya. Jwale lekgarebe le lemsa la Mpumelelo ba le bontšhitše a bona makgarebe a le a bo bona e leng a Bonkwe Snare le Mbilentle. Ke tšona tšeo tša Izingane Tempo. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe.